Nizere ko mumeze neza aho uri kundeba kuri channel yanjye ya Tutek. Nizere ko mumeze neza naho nari kundeba wamaze gukanda subscribe kuri channel yacu ya Tutek kugira ngo tujye turebana ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'ibyo twakora amafaranga online, tubirebera hamwe kuri channel yacu. Nkuko bisanzwe rero bazaniye airdrop yatanzwe na app ya MetaMask. Iyi meaning iri kubira muri MetaMask kubera ko iyi airdrop yatanzwe na app ya MetaMask ku bantu bayikoresha. Ngiye kukwereka none uburyo wakwinjiramo hanyuma nawe ugatangira iyo meaning. Mbere na mbere ikintu ugomba kubanza wakora, ugomba kubanza wareba ati MetaMask yanjye iri update. Ngira ngo abantu benshi bafite za MetaMask zitari update, aka kantu ntako bafite. Ariko mbere yuko winjira muri MetaMask yawe ugiye gutangira iyi airdrop, ikindi kintu urabanza wakora bwa mbere nuko ubanza kureba niba MetaMask yawe iri update. Wakwibaza ngo mbese ndabirebera he? Urabirebera mu ntuza muri Play Store aho downloading ama application aho wakuye MetaMask, nusanga hatari open hari update urahita updating. Uragenda muri Play Store, nta kindi kintu wowe uri buze gukoramo, urayisearchinga MetaMask, nubona hari update hatari open, nusanga ariho open ubwira aba iri update, urahita ugaruka muri ntuza yawe, ugaruka muri MetaMask yawe. Nusanga ari updating ubone kugarukamo, urasanga kano kantu kaje, urasanga kamaze kuhagera. None nkuko bisanzwe urahita uza ahangaha guys, ucinjiramo ugikanda hano kuri reward, uhita ugera ahantu hameze gutya. Kugira ngo urabona yuko bagiye kuduha claim point 250 nizo baradu. Aka airdrop karamara amezi 3, ngiye kwereka uburyo karakoreshwa. Karamara amezi 3, ndakeka ari kubura nk'iminsi nka 80 hafi aho ngaho, kubera ko nkamenye nonaha. Noneho kimara gukanda hano kuri claim urahita uzibona, ariko hari abaguha ntuza 500 point 500 nukoresha link naguhaye muri comment no muri description. Nabonamo ako gakode urakitwaza uragakopiye, ndakabanda kakwereka ahantu uragashira. Urahita uzukanda hano claim, ntukande hano, ukande next, ntukande iyi escape kuko urabuhonze. Urakomeza ukande next, nawe ukomeza ukande next. Ngira ngo urabona yuko yatanzwe na airdrop yayo, ukomeza ukande next. Ahangaha ni hane nakubwiye turashiramo ya code ndaguha muri description, uhita ubona nanone point 250. Urakitwaza, uragenda wagakopiye, uragenda ukitwajije. Ngira ngo urabona ngiye maze kugashiramo bahise bakanda bakavivuye. Mpite nkanda, leta za nkande claim. Nyuma gukanda claim ndategereza. Ngira ngo urabona yuko bari kumbwira ati ngo start running point, ngo add your account so you can track your reward. Ndetse nkande hano muri add account. Shaka wahita unasubira inyuma. Ngira ngo urabona yuko airdrop yacu imaze gutangira. Mfiteho point 500, urayabona. Urabona yuko point zanjye 500 zamaze kuhagera. Byiza. Okay, ngira ngo urabona yuko kari kubura iminsi 80. Nakubwiye nta mezi 3 kamaze iminsi 8 gatangiye. Nawe gafatirane ugatangira usharinge ni video n'abandi benshi bakabone. Ndakeka yuko MetaMask itatanga airdrop nkuko mubizi, ni urubuga rukunze gukoreshwa cyane. Kumva ntago gwabura gutanga ikintu ngo tubonemo n'udufaranga dukeya, ariko nubwo gaba atari makeya nta wamenya. Byanjye twagerageje. Kugira ngo urabona yuko n'izindi nzira zo gukora amafaranga ni izi ngizi. Gukora swap iri hejuru y'amadolari 100, ukabikorera muri MetaMask. Wakoze swap y'amadolari 100 urahabwa point 80. Noneho kugira ngo urabona yuko
izi papasi nazo baguhemba 10 iyo ukoze ziri hejuru y'amadolari 100. ariko ibi ngibi ngira ngo urumva ko bisaba gushora. Ibi ngibi ni ukubireka, ntabwo bari bashyiramo ubundi buryo bwo gukora nka daily check-in cyangwa se n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubwo buryo ntabwo ari bwazamo, mube mukoze gutya nabwo ni iyo update nayo nizamo. Ndabahereza uburyo wayakoramo, uburyo nayo wayakoreshamo aya mafaranga. Noneho kugira ngo urabibona neza, ahangaha ubu buryo nibwo burimo. Gusa niba bashyiramo n'indi activity yo gukora daily check-in, nayo ndahita nyibahereza iyo video. Wowe uri kundeba niba utari wakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo n'izindi video nzajya nkora ujye uzisanga ahangaha kuri Tutu Tech Key. Kandi no like muri comment, wibuke kugendana kaga code karifera code urandika hariya nawe bakahita baguhereza, uragasanga muri description cyangwa se muri comment ya mbere.